balai ka para ka isi yala uhan men. Tongin ya pet ya ka story hadu bakut. Kenang bantip ule ayu une uhan men sa isi ka para. Uroni bat ka bini kidai si para. Ka kemi jong kini ki arngut si para kalayap no. Uroni ula donlok. Ka bini ka syonglang bat la uhan men. Lembat ka kongkensi. Uroni utre si tombha na ka banta jong ka bini. Kenang ba unyo paskul ya ka para bakan nang kan start. Uroni ka bini lembat ka lok jong u. Kiim na ka jing im bakamen. Watla ki duk makana. Uroni upen bit penbiang bahaya ka bini. Bat uij bahaya la ka para hadu kata-kata. Hadian prasnem ka bini ka pas metrik. Ka bini ka kramlet petang syu ya ka jing pule jong ka na marbaduk bajenjar. Uroni upaya tono ya ka para jong u. Ka bini ka tono bat uwe ubri ubadai upara sinong. Kabini ka sabat ulok haying la jong. Kadba uroni bat ka lok jong upat ki sawai no ala ka jong ka ying. Kabini na do ba kayo lok ka imsok imsan bat la ulok bat ki ruspa baha. Ulok jong kabini udon dukan lai sauteli bat udon ru ki karkhana baper. Kabini namar bakla ruspa kelas dang le bahe bat kam kenya no yano. Ha ka wei kasngi kabini klek kai haying sa jong uhen men. Ha kata kasngi balik kai ka bini, uroni don haying, don tang kalok jong u, uroni ulet belah ha kata kasngi. Ka bini haba ka syongkai haying jong uhen men, kada kren ben ya ka kongkensi bakiduk. Kalok jong uroni ka pensnyo tu ya ka para kensi baka num kren ben ya la uhen men. Henry ka bini kam sengap, ka kren he bat ka le men le, namar baka snobit snobiang ba ulok jong ka uday ubari uspa. Kalok jong uroni watla ka bini ka le bahe. Ka Aisyah aidut ya ka para kensi. Henry ka bini ka laong. Kong ngam tre ban bam bandi haying jong pi na marka jamalu ngambang. Ka bini ka laong. Haying la jong ka bam ka di ka biang na dong syadong. Kumno ngan bam ja sudah haying jong pi. Ka kong kensi ka laong. Wat jukran kumta bini. Mensyua pi bam bat pisa bat ngi. Hadu ba pindala he la sankat ne. Balai pi kran benyangi ki batuk. Ka kong kensi jong ka bini ka laong. Lada pi bam te to bam. Lada pim tre te ka syong ha pi hep. Ka bini ka laong. Ngan numwan syu haying jong pi lano. Namar ngam siu ya hap ban wan haying jong ki baduk. Ka bini ka lek no sa ying la jong klem da bam da di. Hadin si benai. Uroni uap ya ka para bakan wan haying. Henry ka bini ka klem wan. Uroni kat nu usngaw si namar uiit bahaya ka para la jong. Uroni ula ya kenduhi ya ka para haying jong ka. Enda uroni ula poi haget la abde ugat haying sa jong ka bini. Ugat sya ba uroni unrung haying jong ka bini na mar ba ukrempat yo jing bit ya ka. Uroni ula ong yu ugat kane kade ka ying jong ka para jong nga bat ngawan ya kendu ya i. Ugat ufun ya ka bini uya tu ba uhen men jong pi uroni ukwa ya kendu ya pi kong. Ka bini kala ong yu ugat ba ngam itu ya uroni bat ngam dan hen men. Ugat upami no yu uroni na get. Uhen men bapli haba uyo sngaw baka para ka kran kumta ulet paino ringkat bat kijing sngosi. Uroni uperkat ya ka para ka ba uit tep men sim bat ula penhe pensan. Henry menta kala kentaj bat kam itu yang nga. Uroni ujau umat marwai halenti yad. Henry ha kata kapor. Uroni ula yo i don ba aksiden kali. Uroni ringkat bat ki umat ketang. Ula let ajing yarap ya uta urang ba aksiden kali. Namar ba tibriu syu bat ulet ya lamno ya usha hospital. Uroni uhab ban ap ya uta ubriu na hospital namar ki bahaying jong uta urang ba ki klemwan mi sha hospital. Hadin katu kat nesingi uni urang ba ula klan. Uni urang ba aksiden kali udai ubriu ubarius patam hasnong. Uni urang ba ula ya tu ya ka kerteng la jong ha uroni ba ukerteng ure. Ubare ula ya tu ya uroni ba dan bahaying hasem. Ubare usngungu shibun ya uroni ba ula ya rap ya ubat ula ong. Pikwa ayukun topan ya ngan aya pi. Namar ba pila plat im ya nga. Uroni ubat ya kakti jong ubare bat ula ong. Sar ngam kwa ay ngayarap ya pi kumba ki para briu ki yarap. Haba ki ya kendu hakum kene ka jing aksiden. Ubare ula ong. Tokhun om lelei ngalalat im hakakti jong pi. Bat ngan ay kamno ya pi ka way ha office jong nga. Uroni udat naka jingkemen haba ubare ula kular ban aikam ya u. Namar uduk bat usubelas ngi. Ubare ula yo mino na hospital. Ulek no siya ying. Naduk kata kasengi. Uroni ula sedang letrei ha office jong ubare. Hadin katuk an nepor. Ubare ula kisitom biang. Uroni ulet bu biang ya ubare siya hospital.
Ubare uperkat na batia ya uroni. Ba ulong ubri ubabha. Usumare nga klem dadon kano ka jingya day. Ubare ularay ba kenyo ay uroni kumukun la jong. Na lor ba don kun. Bahiyeng hasemru don. Ubare ulaong. Katni kaspa kapaw nga don. Mano banbam. Kan sa sep ay. Bat ngan ayno ay uroni na marba usumare nga. Nadu kata kasngi. Ubare ula aylot ya uroni ki jingdon jing jong ubaro. Uroni ulade ubar rius patam haposnong, bat usumar bha yu ubare. Kapara jo uroni ka bini, haba kala yo I ba uhnmen jong ka ula rius pa, kalej haying sa jong u. Ka bini kalej akandu yala uhnmen haying sa jong u. Haying sa batama jong uroni, na du haget la aplepa da kigat. Enda ka bini kala poi haying sa jong uhnmen, kigat kimsya ba ka bini kan rung haget. Uwe ugat ula kelip ula ong, pidei manokong. Kabini kalaong, ngade kapara jong uroni, bat ngawan kai haying jong iba. Ugat ufun yu uroni bat ulaong. Sar, don kawe ka kente kaong bakade kapara jong pi, bat ikwa ban ya kendu ya pi. Uroni haba uyo asngaw baka para jong u kawan ya kendu ya u. Uroni bat kalok jong u kiwan mare hakiat ban wan shaw ya kapara. Uroni bat kalok jong u, kia lam ya kabini syaying, kia kran ya khana da kajing it, bat ki aibam ID ya kapara. Kabini ka jau umat haba ka kan mau baha ka por ba uhanman uduk ujenjar. Kabini ka riuspa ka kan banya u. Henry mentapat uhanman jonga uday uba riuspa tam hasnong. Henry yanga umdon ka jing isi udap da jing ie janga. Kabini ka panma pi uhanman bat ka kong kansi. Namarba ka yolok da ubri uba riuspa klaklet bayala jongru kawan na kalongying kabaduk. Uroni bat kalok jong u, ki kdup da jing ie jaka bini, bat kimdan ka mensim ban isi ia la kapara, kila klet lot baro. Ladap sutunat, ngubhalat, share bat subscribe ka channel bat se komen.